سڵاو و حرمەت بینەرên عەزیز divê vîdeoya yekem ya rêze vîdeoyên şe'ristanê de em ê dest bi şaciran û şe'rên ciwan bikin yên cîhanê û yên Kurdî û her wiha her şacirekî em ê li ser şe'rê wê bisekinin û hewl bidin ku fêm bikin. Bêguman hemû xweşî, delalî, ciwanî raceyê bal şair û şe'ran e û kêmahî jî raceyê bal me ye. Ger kêmasî me çêbibin hêviya me ji bînerên ezîz, temaşevanên qedirgiran û me biborin. Min xwest ku di vê vîdeoya yekemîn de ya şe'ristanê de ez destpêkê bi melayê me yê gewre, qerase û melayê dila, melayê şe'rê, melayê Cizîrî dest pê bikim. Destê min de dîwana melayê Cizîrî heye ku ji weşanxaneya Nûbiharê çap bûye, çapa şeşemîn e, ev ne reklam e. Ez ê helbesteka mela bixwînim ji we re û em ê hewl bidin ku fehm bikin bê mela dibêje çi, ka derdê dilê wî çi bûye. Dibêje mela: ey nesîmê sibehê, ma di mecala seherê, sed selaman bigehînî ji me wê lev şekerê. Ey bayê serê sibehê, di wextê seherê de, wextê ku êdî hêdî hêdî ew ê tav hilbibe, ew ê roj hilbibe, sed selaman ji me bigihîne wê dildara me, wê dilbera me ya lêvşeker, ya lêvê wê wek şêkirin, xweşkin, delalin, şêrînin. Nêrgiza nazik û ter, neyşekera mest û xumar, dêm dir û leዕlî leb û muhteşem û mu'teberê. Ew dildara me, dilbera me ya nazik e, wek nêrgizê, neyşeker e, wek zil e, wan zilên ber çeman ku dema seherê wextê ber destê sibê bal wan dixe wek govend digirin li hev dihejin. Wek wan mest û xumar e, serxweş e, hişê xwe bi şeraba eşqê wenda kiriye. Dêm dir e, rûyê wê wek duran e, wek mînciyan e ku bi Tirkî dibêjin û wek wan kevirên bi qîmet. û leዕlî leb e, dîsa lêvê wên wek leعلان e, wek mircanan e û muhteşem e û mu'teber e. Terîfa dildara xwe dike, dilbera xwe dike mela. Ji bayê re dibêje dema te silavê jê re bir nas bikî ka dildara me, dilbera me kî ye. û didome: bisku gîso ji herîrin, qesebin turre û zulf, ne ji kafûre beden xalê ji miskê teterê. Bînerên hêja bisku gîso ji herîrin wê, ev têlên, ew guliyên şaxên serê wê, mûyê serê wê, porê serê wê ji herîrin û turre û zulfên wê. Turre ev nîşaneya ya leşkerî ya em bêjin efseran yê bi qîmet û sak û payeyê wan bilind in, wek wê ne. Qesebin yani têl têlin, zêr in, wek têlên zêrîn in û li serê daketine. Teswîra rûyê dilbera xwe dike mela, ne ji kafûre beden bê xalê ji miskê teterê. Kafûr û miskê teterê evana bêhnên gelekî xweş in ku li ser hemû bêhna ketine, bêhna xweş jê tê yanî. Dêmî medr û aniye zulfê li ser bûne helek, erqeman helqe û gerdan e li dewra qemerê. Yani rûyê wê dişibîne bedrê, yani heyva temamî, heyva ku tam e, ne nêvî ye, ne nîvco ye. û zulfên wê li ser bûne helek, erqeman helqe û gerdan e li dewra qemerê. Yani dibêje keziyên wê yên weke mara li ser wê heyva rûyê wê belav bûne, lê geriyan e. û divê dema ku te êdî wan wesfa hîn kir, wan wesfên ku ez dibêjim dilbera me bi vî rengî ye. Zulfên wê, bêhna wê û saloxetên wê bi vî awayî ne. Êdî tê çi bikî? Dema ku tu çûyî balê: ey ba, ey nesîmê sibehê, nesîm ba. Dibêje dema tu çûyî asitanî û şibak û kulek û pencereyan, da bi miskînî û zarî tu bibosî diberê. Dema tu çûyî ber derê wê, ber qesra wê, ber seraya wê, ber derê wê, asitanî û şibak û pencereyê wê, kulekên wê. Êdî te çi dît? Bi miskînî û bi hejarî xwe xwar bike, laşê xwe biçemîne û bibose diberê. Maç bike: tozekî bîn bixwera ta bikirîn kuhlê beser, li terîqa qedema dilberê wê rehguzerê. Çima xwe biçemîne
ماچ بکه چما ماچ بکه بلکی توزکی بگی جل لیوینته و بزلقه و تو توزه جمرا بینی کیجان توزه و توزه لسر طریقه لسر ریا و لما کد بهوره او دل برامه توزه بنی بکی و جمرا بینه بلکی ام چه بکن بینرن هجا از خوازم بالا و بکشین به خاله دبی او توزه بن بکی دل برامه ای بایو دجمرا آنی امی دیکن کهل امی دیکن کل و بچاوی خودن او دلالی او قشنگی د کم هلبستان ده هیه د کم پینوسا شاعرین جهان ده هیه از خوازم بالا بکشیم و ام دویژن ملای جزیری وک هزار زمانین به هبن هزار شیوه و لهجه وان زمانه هبن و تب هفرا د گردون دا دنگیوی عکس بکه و مربه بجه ملای جزیری اوه بمزناهی خو بگوربون و قرصبون خو نها لمیدانه و ده هلبستکا دنده و خو شرازی دینه برهف و دبیجه ور شعر ملی بین ور شعر من گهداری بکن تا بشرازی چه حاجه ده چه بکی بشرازی ور ملی بین ور من ببینه و مافتاره جی در باسی دین ببن هن هلبست هنه کی دریجه و دومه ملا دبی چه بخودی قد تددل دا جد خودی ترس نهن دکری ظلم و جفای تلمن وی غدره وی قدره لما تچوی باله ویجه جی تو ظلمه المد کی قد ترس تدلی تدا تنیه ام ایدید خوازن بگهیجن هم از بوی قامت و بجنه لتا سونده دخورم از لسر قامت و بجنه سونده خم بس که ای پادشه من لأسیران قدره ای پادشه من ای سلطان من ای خودی من مالک من بس که ایدی بلا بقده اف غدر اود بیجه جبر آهن ما دنه آگر و دود بد نعجب جبر آهن ما اگر جدنه آگر هره او هل ببه و ام بین دود لسر بکبه ام تشتکی عجب نینه چما ما دل ده هیا نارک کد سوجت سقره دل ما ده آگر کسا هیا سقره دکاره بسوجه دکاره بشوتینه سقر چیه؟ سقر روجه جهنمه آگر دل ما دکاره جهنمه بشوتینه کدو و آگر جدنه چو شاش نبه ماطمای نمینه و آگر دل مایه نبویینه ندبن وقت شفال د جهان بالله کسک وقت تنه د جهانه ده وقت خوشک وقت دلال و رندک تنه کی دین مثل تسیمین تن و زیرین کمره کسک وقت سیمین تن وقت تن خوشک تن دلال و زیرین کمر تنه د جهانه ده تشتی که وهایه ایجا ملا ایدی قدینه هلبستا خواه بیجه هاشوان گزمه چاوین تا ملا پی کشتی ما غدنگن دکرن قتل ما ایدی اثره پشتی کو وان تیرین کج چاوین تا دل ملاکتی ملا پی کشتی ما غدنگن دکرن قتل ما ایدی اثره ایدی تب نشتران بکیران بشوران تا دل ما پارچه پارچه بکی ما هور بکی ما جان ما لاش مشهب بقلشی ایدی تأثیر المناکه چونکی جاره که ام وان گزمین وان تیرین چاوین تم برین دار بونه یعنی کسکی کو تشبیح ام بگن کسکی کو مار پید وداوه ایدی کرمیشک وره خل سر جانی ویدینه و دی تأثیر لیناکه چونکی وی دربا مزن کی دربا عشقیه خاریه ایدی کرمیش وره پی وده یان سرما بده یان گرم بده هیچه بله بینرین عزیز مدوی خلقی دا وی بشه دا ما بحثا ملا و پارچه ایکش شعر ملا ما نرخاند و بکی ماسیه خواه زیدهی خواه ما خواست انفعم بکن حتی ویدیو یکتن حتی بشکتن بمینن دو خوشیه دا بمینن دناف عشقا شاه شاعران شاه شعران ملای جزیری دا خاطرین و بمینن دو خوشی و آرامی دا